Aytilxon Aras. Koçan, Balvanız, finalist. Genişbek oğlu Nurcigi, RSK. Головой смотри. Красный головой бьет. Головой бьет красный. Азыркы учурда 72 килограмм салмакта беттеш жүрүп жатат. Кызыл трикочон Нурланбек уулу Адилхан. Kızıl Trikoçan Balvan. Çoklular arasında Mongolia memleketinde öttü. Asya çempionatında. Jana şöyle Bişkek şehrinde öttü. 23 yaş Asya çempionu Nurlanbek Adilhan. Maçın kurucusu, birinci maçın kurucusu İsrailov Tölesnay. Jeke maçın kurucusu Uşurov Şubratay. Köprü Koçan Balvan. Kırgız Respublikası spor çeviri. 2018 yılında yaşlar arasında Asya çempionu Genişbek oğlu Nurcigi, RSK. Jeke maşgulçusu Meyranbek Ahmedova. Ооба, азыркы учурда финалдык беттештер өтүүдө 72 килограмм салмак. Hurmatli jalpi güreş suyucuları, bizdeki finalistlerge Molla Görsün Kralı, Ankara'daki Nazarbaşar'da final birinci orunga taymaşıp жатқан uçurum. Çoğu.
Dayıdan Tursun 63 salmaktағы кезден жеңушілер Сило Азиміне дайындалып тұрсын. Ова республикалық чемпионат, Қырғыз республикасының чемпионаты. Таңға плотнее астынан. Ошондой, оңолду астынан. Давление, создавать это. Астынан. Жаушып қалды, жакшылап. Уверенно, труп қойыш керек. Жаушып қал кемге. Ошондо, айланып, қолдарма. Секір алды ақырға, баспай. Нет, ничего, нет. İstep koy. Жақсы. Ondan eskal istep koy. Енді істемей береді, құлап деп тақап істей берді болды. Ол контроль. Ол Нұржик, қолдар eskal. Асырада тарт қойшы. Шарчады алай. Сейчас я перезвоню. Да. Dur hocam. 2023 жылы Қырғыз Республикасының грек-ринг күресі бойынша чемпион Тегешбек ұлы Нұржібек Араса